Živjo! Danes bom spoznala Laro, ki je sveže zaposlena in boje, da greva gume skupaj zamenjati. Živjo, Lara! Čau, Jevka! A greva? Ja, pejva. Pejva. Evo, dobro. Gume so prišli zamenjati. Vedno imate sabo bomo. Ja, ovako. Ok, bomo sliktal. Ko se usedete tam, počakate. Hvala. Maja smo, Lara, ti še zdaj gume menjaš. Ja, lej, zaključujem faks, pišem diplomo, pa še službo zraven delam, ampak važno, da sem gume zdaj zamenjala. Točno to, te čisto razumem. Ja. Kako pa pol usklajuješ vse, da ti sploh ostane kaj časa zase? Ja, trudim se, pri tem mi pa ful pomaga to, da v bistvu si vnašam stvari v koledar, da plačujem s telefonom za en bills in to, da v bistvu kupujem preko spleta. Ej, jaz mislim, da so že. A gremo kar plačati? Ja, pejva. Pejva. Dobar dan. Dobar dan. Želite? Videli pa plačale za Hyundai rdečega. Ambulance, kartica, gotovina. Ambulance. Ja, izvolite. Hvala.